I dobar dan ljudi, evo nas u još jednu epizodu Crnogorski Games NM. Danas ćemo da igramo Minecraft i to jeste da napravimo jedan survival, da sami preživljavamo, nećemo ići tokom dosadno sad govorit ću evo morate da radite za prvu noć, ovo za prvu, to već znate, ja ću samo kreirati svoj svijet, youtuber. Survival, napravili smo ga i idemo ljudi. Ajde jebovo majku, više tako su pali. Možda me budete vidjeli na jednom drugom kanalu, mislim čuli. Vidjeli? Lično ja snimam preko toga kanala, Stara Juda Gamer, tako mi se čini. Evo se. Čekaj, lag, what? Lag, fuck. Čekajte, još se pravi svijet. Očigledno. Pa na dobro smo mjestu, znači između, ajde mi idemo ova. A daj brate, pa zombi, pa zar nije? Baš smo ljudi na dobro mjesto, pa ste sad zamislite još da nađemo selo, ljudi. Znači selo još da nađemo i to bi bilo super, ali nema. Jesu konji? Ovdje. Ne znam, idemo prvo ovamo da malo počnemo da režemo, mislim da napravimo ono što treba. Idemo. And make some armor, get it baby, going forge that like you so MLG Pro, the sword's made of diamonds, so come at me bro, training in your room under the torchlight, home that phone to get you ready for the big fight, every single day in the home night, creepers out prowling, alright, look at me, look at you, take my revenge, that's what I'm gonna do, I'm a warrior baby, what else is new, and my blade's gonna tear for you, bring it. The creepers trying to steal all our stuff again. Getting your stuff? Yeah, let's take back the world. Baby, tonight, have your sword, armor, and gold. It's on. Take your revenge. Fight, fight like it's the last night of your lifetime. Show them your light. 'Cause baby, tonight, the creepers trying to steal all our stuff again. 'Cause baby, tonight, grab your big shovel and bolt again. And run until it's done, until the sun comes up in the morn. 'Cause baby, tonight. Eto. I to je to, idemo da istražimo. Znači, idemo onako malo samo da istražimo teren. Gdje bi mogli kuću, ne, nema ništa posebno. Lani koliko treba mi hrane, tako da ću prati da vas tamamim. Ovce će mi isto trebati. Ovcice, gdje ste bre ovce? Idemo dalje. Također, evo sad kao što vidite IP mog servera. Uđite na moj server. Biće i mini igre, to je spojit ćemo se sa jednim serverom. Tako da će biti i mini igara. Jer šta li konj, koji je čudo? Ljudi, pa ovo je konj. Mali pnić. Zdrav. Psiću, pa tek da vidimo čekat. Nisi nešto, ima i veći. What the fuck, vuče mi. Ovaj je bio baš školjav. Ajde bre, sad smo gladni. Sada vidimo gdje bi mogli mi da se
da vidimo gdje ćemo mi da se ode negdje. Pa ništa, ajmo ovako ćemo. Ajmo ovdje ćemo ovako, znači dole da napravimo podrum. Znači, ajde. Sad ćemo uzeti ovo što nam treba. Ono sad ne treba. Ajmo. Prvo ćemo ovako jedan prolaziti do dole. Idemo još dole, koliko god možemo. Sada idemo sa ovim. Mislim da je ovdje to. Idemo 3. Mislim ovdje će nam biti baš dobro. Ono za početak. 3. I ovdje ćemo 3. Tako da, ajde spaknemo. I ajde uzet ćemo još da ga sami razbijamo, ali ajde da uzmemo što prije, to je to. Ajde gdje sam se uzeo, ja sam. Idemo dole. Ajde, pa nastavili smo, pošto smo imali mali prekid, izvinjavam se. I idemo dalje. Znači ovdje smo sada craft level. I otio sam da craftujem ovako. To sam ti da craftujem, pa da napravim još štapića. Da craftujem sekiricu. Da craftujem mač. To je to. I da li mogu da craftujem peć. Nju ćemo ovdje da trpamo. Peć. Ajde, gdje mi je peć? Gotovo, nisam stavio peć. I to, i da stavimo da se ovo na nešto peče. Eto, to nek se ispeče na to. Biti. A mi da proširimo ovo. Tako, 3 čistili ovdje. 3 jeste, idemo 6 ovamo. Ne mogu da verujem. Baksus. Mislim da će nam ovo biti dovoljno za našu malu kućicu. Ovo ćemo da zatvorimo. Eto, ovo će biti naša mala kućica za preživljavanje. Izgleda se ispeklo meso ili daske, ne znam da će sad. Da. Ljudi. Sad, dobri. Čekajte samo da napravimo za ugled kako bi stavili koju pakicu. Neće ovo biti nešto dugo. Ono samo eto čisto da počnemo, inače u sljedećem epizodu ćemo ići u rudnike i ćemo se malo stvoriti. Ne, za tačno da li još nešto odim, ne potrebe. Samo da napravim. Dobre, vi mi se pekli sutra. Prvo ću napraviti vrata, što je dobro. Ajmo idemo vrata. I odmah baklje. Tu ćemo staviti baklje, tu, ovdje i ovdje. I vrata ćemo, čini mi se, staviti ovako pri sami izlaz tu. Imam mač, imam. Mojte mi sad zabići. Vidite da ovo znači da mi je ovdje kuća. Da ne bi bilo posle kuća.
ovdje. Ajde, ajde. Idemo da ubijemo Koki. Koki, vi ste Koki, daj vamo mjesta Koki. Mjesta, gdje ćeš ti? Nema meni bežanja. Gdje ste prasići? Pegam ja. A ne mogu... Aha. Još jedno. Idemo. Bežimo. Otvori bre, šta sam otvorio, ajde. To je to. Ovdje ćemo ovako da skopamo svijet. I ovdje ćemo da napravimo taj crafting table. Crafting table, chest. Ajde sad jedan. I da napravimo krevet. Krevet. Tu. I šta ćemo još, što ćemo hrane, eto nam je rana i napraviti još jedan chest. I mislim da će to biti to za ovo epizod, tako. I šta će to, ovo sve stvari ću stvari ovdje staviti. Ovdje ću naći i rane i da vidimo šta imamo sve napolje. I gdje ste bre zombi? A, nema vas. Eno ga. Zelenko. To Zelenko, pukni. To Zelenko, nemoj pucat, bona šta se odmah mrštiš. Eto, ubili smo jednog zombija. Bežimo. Možemo i mi prespavati, jao, vidi kakva mi je glava. Da vidimo što imamo sad. Tuf. Pa, za sad nema ništa. Sve okej. I to je to, ljudi. Eto, to je bio kratki jedan tutorial. Počinjemo novo preživljavanje, ono staro se je nešto desilo, ne znam ni ja tačno što se desilo. Sad da ne izložimo video, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Vidimo se sljedećem. Doviđenja. Pozdrav.